I pozdrav svima ljudi, sa vama je Duxalonida i kao što vidite, evo nas danas u novom klipu. Nije odavno bilo gameplaya, ali sada će izgleda biti kao što vidite. Igrat ćemo stand-off dvojku, bit će ovo neki gameplay. Ne znam koliko će trajati minuta, ali vidjet ćete i sami. Pa hajde da krenemo. Ja se vama javljam kad nam se učita server. I kao što vidite, očita nam se server, mi ćemo biti terori. Ovaj put uzet ćemo vamo. Ovaj M16 da vidimo, ali ovo je warm up kao đavo. Ne, zaboravio sam da sam teror. Ovo je kao warm up taj đavo. Idemo sada će da počne meč. Ovo sam, ne zamerite ako, evo ga već prvi kill, ali ne zamerite ako budem loše igrao zato što vidite, ne mogu da lepo naciljam, ali ne zamerite ako budem malo loše igrao. I ako budem čutao, to znači da se on sam pošao. Naravno da se moramo koncentrisati, mislim, meni tako odgovara, barem da ćutim. Ne znam za vas koje snimate za YouTube. Odavno nisam igrao ovu igricu, sad sam je tek ponovo instalirao. A otišao je već lik dok sam ja na cilju, uvijek koristim ovaj kao nišan. What the fuck? Ne znam zašto, ali lakše mi je. Oni su sad uštekali u našu bazu i gotovi smo, ono. Piše kao te gay, te series, gay. Okej, ovdje smo ga kupili. Okej, ubio ga lik. Da ih se otarašimo iz naše baze više. Gubimo 15-11. Ubio nas je. Ne znam s koju pušku da pucam. Sad ako me ubije, mi kupujemo pušku. Vidite, mi kupujemo pušku, on nas ubije. Ali uopšte nije fair. Vidite, mi se respawnamo, on nas ubije. Tako je najlakše, ali moram sad da ih otrebo iz baze. Ja mislim da se više puta uro nego sve killova. Odakle meni ovaj skin? Ljudi, ovdje se zašteka, ja ne znam. Loše mi ovako da igram. Ubi ga! A hoće mene sad da ubije, da, pa naravno. I to sa glupavo kalaši, brate! Ovaj lump. Crkni, majmune! Tako je. Ja sam promukao. Tako je, sad smo dobro započeli igru. To jest, nismo mi dobro ni uopšte ni započeli, ali samo tako kažem. Ja sad ustekam u vašu bazu, ne vredni. Crkni, bre. Crkni, crkutina jedna. Gotovo. Gotovo, ljudi. Evo dobru pušku sada. Samo da ga naciljem pravo. Da li je to lik tamo? Idemo. Sada ovdje ubijemo. Ne. Ali dobro, ajde. Ali tu je lik bio, what the fuck?
What the fuck? Ne, tu mi je pred glavom, ja ne mogu da roknem. Brate, me nervira ovaj sina FM. Sad crkni ti majmune jedan. Aj, opet on. Ne mogu da verujem. Sa Deagleom, sa taj Desert Eagle. Kako zove već. Ona sve savlada, brate. Već. 100 HP-a imamo. Nema šanse, ima sve 1 HP. Ja sad malo koncentrišem, ako se čuje neko lupanje, jednostavno, to je zbog stakla. Mislim, nije zbog stakla, nego, ne znam. Ne, gotovo. Dobre. Kako ga nijedno nisam pogodio, brate? Crkni, sad sam ga valjda jednom, 2 puta pogodio, nije ni bitno. Ovaj sina FM, ali dosta, brate. Kako se tako debilno kreće? Crkni! Dobro je što crkavaš. Tako je, bravo, slušaj be. Idemo, eno ga lik. Bravo, ubili smo ga. Bravo. Sina FM dobio si headshot ovaj put. Vidim i ja. Ok, ovdje se ga puko se ga. Vidio sam. Lump i Sina FM. Izgleda da im najviše pomažu u ovom timu. U ovom timu izgleda da oni dominiraju. Gotovo, sine. Brate. Promukao sam. Da je? Lamp. Predobar je. To je bio u stvari Sina FM. Sad Sina FM dobio header, on se meni bio izgledao osvetio. Gde ćeš, brate, ajmo i lampi, Sina FM. Stu malo ja, cap. Ne znam zašto, ali drugačiji mi je glas na mikrofonu i u stvarnosti. Ozbiljno, ljudi. A ne, sad će tu me ubi. Gotovo, brate. Ne, ja sam njega. Neću ovog. M20. Ne, gotovo, 3-0. Lampa me nervira, vrate, lik. Ne možeš da ga ubiješ, brate, dok se respawna, tako ni ja ne mogu. Brate, ovako ćemo udeliti. Zašto? Ljudi, da pucate ovdje ne možete da pucate onako cap, nego morate rifle, ne znam kako se to zove. Bust fire. Tako.
idemo ovdje se smaramo, jednostavno tako, ali imam 15 HP-a, ja mislim, da, sad smo u voljstvu. To zbog mene smo u voljstvu, mislim da ću biti prvi, brate, 90-80, ili drugi, ali bit ću u top 3, eto tako da kažem, makar to. Tako je, idemo. Dukela Duka i... Tu da mi se uštekam. Jedan. Zašto mi si pogodio? Dobre, idemo. Prvi smo, vidite, ovdje, vidjeli ste. Tako da to bi bilo to za ovaj klip. Ako ste uživali, ostavite subscribe i like. Naravno, mi se vidimo u sljedećem klipu. Poz!